Bulunaka, do you know that cybercrime is becoming a growing problem in Fiji? Cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime, such as hacking and spamming. Cybercrime is also cyberbullying and using fake profiles to cause panic and spreading false news. If you're involved in this or know anyone who's committing these crimes, report them immediately. I'm Polly. And I'm Peter. We host the Traffic Jam Show on Today FM. From 3 p.m. to 7 p.m. every weekday. Do the right thing. Ni sambulo binaka. Sai koe ongo na pagaleleka ni no andai tukutu koe na mbungi ende indai. Laura ni tumbu na kisi ni beba saurara taki e dingoma na tambari ni obisa. Salamuriti ngana kia na maito ya butaki na pata tambu ni bito soyaki se curfew e na nonda panua. Tukuna na komisina ni obisa Brigadier General Siti Peningiliho ni bunga na tangane e roka tiko e na kisi ongo kaya to pagalebu e na nonda beitiko tiko. E kuria ni kisi ongo e oka kina na beba saurara taki na beba loloma taki ki na beba maboa taki. Tukuna ngiliho ni diwa sangabulu ko ono na pasende ni kisi ni beba saurara taki e vale kabana pasende ni kisi ni beba sangai. Ia laure ni lutu ni wiliwili ni beba saurara taki veri nangone e na diwa na pasende. Vei tartartiko e na ngaunongo na mate ni tu ki veri na leo ni bonua e biti era tau tiko e na ngaunongo ma India. Goe na bukuti ngani watatambu e sa koto membalata na mateongo na COVID-19. Tuku na minista ni mbula, unua i frame wangai na bete, ni bakambauti ni sibi ni nduanan rau na leo ni bunua e biti, e ratiko mai kia e na ngaunongo, kara sa sangat tiko merle sumai. Sabi tangotu kin na ministri ni beka ni bunua tani, e na tiki nongo. Unga vei rongo e laki ngarabi baka bunuai, kaso e rangole laki buli ki India. Na mateongo na COVID-19 e baka buliang kasar baka lebu e nambula ni tamate andua. Baka bimbi e na kia na baka lengkai na beito soyaki, kan renreki na kia na baka rautaki na beika kana so, membaleti kianta na leo ni bonua. Tukuna na ministri ni titei, ni mateongo e sa tu kina baka ndua, nambuli ni beika kana so, kasambiu te kina e lima ni tubutuba na ministri e na kia na sangai me wali na lengongo. Goe oka kina na soli ni soreni tei, veri na leo ni bonua, na kia na baka edori na titei e na tauntaku ni nonda beitiko tiko kei na bunga tale. Tukuna na kia na minista Dr. Mahendra Reddy ni ruimbimbi na kia na reithi na lenga ni kakana kia na sangai me wali e na kia na ngauna totolo ndua. Kina ngito, e tauritu wawawa e na ngaunongo na vei sota ni soka kede sara e na nonda panua. Gome pakani se ndeiti ngana patatambu, membaleta na mate na COVID-19. Me pakani se senga ni se bangandi taki endo ni tuba e na buku ni kian na se tomani tikngana bita ubi ni mate ongo tukun na bunlewani matambose ni soka ena nonda panua Muhammad Yusuf ni na senga ni bangandi taka senga una dava e na ngai tomani telekina na bei soto ni gitu soka ena nonda panua. Mai dave kiri na pagaleleka ni nonda itukutuku na kiane kuri e rano na semana steseni na Radio Fiji 1 Kenembula FM ni bagating binaka. O ira na ngone na nonda inuni ena beisinga ni mataka. Mersusunga da kena loma dina kena mikron. Sakena ngauna mitar lobi na nonda baksa ngai kabala loma taki na ngone. Dalabina oya o meliki. Bulre oya o Samuel Samuli. Nama kikirau ena be mataka. Boniti kena magrombuka. Ni boy tiri kalima na miniti me ono kina tiri na kaloko. Ena Radio Fiji 1 nandobo ibiti. Indaw-ina na mataka dan ramay na singabo.